Ikaze ku makuru agezwe muri kano karere. Akanama gashinzwe kugenzura ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa kemeye ko hakiri ingurane mu kuyubahiriza, kaganira n'impande bireba ku bikorwa bifatika byo kugira ngo yubahirizwe. Itangazo ririho n'impande zose ryo kuwa kane rivuga ko ibyo bikorwa birimo ibijyanye no kurandura umutwe witwaje intwaro wa FDLR n'imitwe ifitanye isano nawo no gukuringa mu bikorwa, gukuraho no kuvuga ingamba z'ubwirinzi ku ruhande rw'u Rwanda. Iryo tangazo rivuga ko Kongo Kinshasa n'u Rwanda byemerejwe ku itegeko ry'imikorere ryatanzwe n'urwego rw'umutekano rwo guhuza ibikorwa GSCM, ndetse binemeza itariki ya mbere y'uku kwezi k'Ukwakira nk'intangiriro yo kuryubahiriza. Muri iyo nama yo kuwa gatatu ahagarariye Kongo, u Rwanda, Amerika, Katari, Togo nk'umuhuza w'umuryango umwe bwa Afurika na Komisiyo y'Ubumwe bwa Afurika bahuriye Washington muri nama gatatu y'akanama k'ubugenzuzi kwishyira mu bikorwa ry'ayo masezerano yahizweho umukono ku itariki 27 Kamena uyu mwaka mu mujyi wa Washington. Aya masezerano agamije kurangiza intambara imaze imyaka hafi 30 ihagarariye kongera ikubura n'ubusezuba bwa Kongo bukungaye ku mabuye y'agaciro, harimo n'iyatangiye mu mpera z'umwaka wa 2021 hagati y'umutwe w'inyeshyamba M23 n'ingabo za Kongo Kinshasa. Na raporo z'inzobere za Loni bishinja u Rwanda gufasha M23 mu kwiba ibikoresho. Abasirikare barirwa mu bihumbi no kwibura ibikorwa byabo ku rugamba cyangwa se command control, u Rwanda ariko rurabihakana. Kigali n'izo raporo z'inzobere za Loni nabo bashinja Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera muri Seno bwa Kongo. Kinshasa n'irabihakana. Inyandiko ikubiyemo mu masezerano yo muri Kamena umwaka ivuga ko ahita atangira kubahirizwa nyuma yo gushyirwa mu mukono n'impande zombi. Mu ngingo nkuru 9 mu masezerano akubiyemo harimo kutavogera ubusugire bwa Kongo n'ubw'u Rwanda no kubuza imirwano. Hari gushyiraho uburyo buhuriye bw'ubugenzuzi bw'umutekano bugamije kurandura umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali no guhagarika ubufasha bwose bwa leta kuri uwo mutwe n'indi mitwe ifitanye isano nawo. Hari ugushyigikira ibikorwa by'ubutumwa bwa MONUSCO, harimo no kwiyemeza ishyirwa mu bikorwa ry'umwanzuro 2773 w'akanama k'umutekano ka Loni unarimo ku Rwanda ruguma gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo no kureka gufasha M23 ku kanya nta mananiza na M23 igahagarika imirwano ikava no mu bice yafashe. Hari gahunda y'ubuhahirane mu bukungu mu karere irimo no gukorera mu mucyo kurushaho ku bijyanye n'amabuye y'agaciro. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makuru yavuze ko muri iki cyumweru u Rwanda rwari rwiteguye gushyira umukono kuri iyo ngingo ya gahunda y'ubuhahirane mu bukungu mu karere yazize nka Regional Economic Integration Framework, ariko leta ya Kongo ikisubiraho. Mu butumwa yatangaje kuwa gatandatu ku rubuga nkoranyambaga rwa X, Makuru yavuze ati twumijwe n'icyemezo cyo ku munota wa nyuma cya Kongo Kinshasa cyo kudashyira umukono ku masezerano kubera ukuntu hari umwuka mwiza mu biganiro byemejwemo inyandiko ya nyuma ya REIF. Makuru yavuze ko ku masezerano y'amahoro by'umwihariko iranurwa rya FDLR rifashwa na Kongo Kinshasa n'u Rwanda rwo rukabona gukora ingamba z'ubwirinzi. Kongo yanze kugira icyo ikora mbere y'ibikorwa byihariye byemejwe kuwa gatatu. BBC yasabye umuvugizi wa leta ya Kongo kugira icyo avuga ku byo ishinjwa n'u Rwanda, ariko ntibashubije. Amasezerano ya Washington ntaho ateganya ko ari ingingo runaka uruhande rumwe rugomba kubanza kubahiriza kugira ngo urundi narwo rugire icyo rukora, ahubwo avuga ko impande zombi zigomba kuyubahiriza ku kanya. Bamwe mu bantu bazi iby'ibyo biganiro utatangajwe izina yabwiriwe n'amakuru by'Abongereza Reuters ko Kongo yavuze ko itazashyira umukono kuri ayo masezerano y'ubukungu igihe cyose 90% mu ngabo z'u Rwanda ziri ku butaka bw'icyo gihugu zitarahava. Nyuma y'aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vienne Nduhungirehe yatangaje ku rubuga X ko ibyo ari amakuru y'ibinyoma. Makuru yavuze ko u Rwanda rwemera ayo masezerano y'amahoro n'ubuhuza bwa Amerika ndetse ko rwizeye ko amaherezo ayo masezerano ya REIF izasinywa. Yavuze ati inzira y'amahoro igomba kugera ku ntego, niyo mahirwe meza cyane ashoboka yo kugira ngo umutekano n'amajyambere mu bukungu bigerweho mu karere kacu. Mu kiganiro News ya BBC World Service muri Nyakanga uyu mwaka, Masadi Bros imwe nko leta ya Amerika kuri Afurika yabajijwe niba kuba u Rwanda rwarinjiye muri aya masezerano bisobanuye ko rwemera ko rufasha M23, avuga ko tekereza ko byigaragaza. Icyo gihe ati kuba u Rwanda bari muri aya masezerano y'amahoro uruhare rwabo ahanini ruri muri ubwo buryo banemeje ndetse biyemeza gufasha mu biganiro bikomeje i Doha bijyanye na M23. Nta gushidikanya ko bafite ijambo rinini, bivuze gutyo kuri uwo mutwe, nubwo uwo mutwe ari uw'Abanyekongo twese turabizi. U Rwanda rushimangira ko rwagiye muri amasezerano kubera inkeke ku mutekano warwo ziterwa n'umutwe w'inyeshyamba wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Kongo urwanya ubutegetsi bwarwo. Aho masezerano y'amahoro ateganya ko ugomba kurandurwa. Biteganyijwe ko akanama k'ubugenzuzi bw'ishyira mu ngiro ry'aya masezerano y'amahoro kazongera guterana mu nama yako ya kane nyuma y'inama y'urwego ruhuriro rw'umutekano rwo guhuza ibikorwa iteganyijwe ku itariki 21 n'itariki 22 z'uku kwezi kwa 10. Perezida wa Amerika Donald Trump yakomeje gusubiramo ko intambara ya Kongo n'u Rwanda ari imwe muri nyinshi zo kwisi zarangiye kuva asubiye ku butegetsi muri Mutarama uyu mwaka, nubwo ingabo za Kongo na M23 bakomeje kwitana bamwana mu bitero bya hato na hato. M23 igenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba birimo imijyi ya Goma na Bukavu. Nkivuga kuri Kongo Kinshasa ariko kandi ihuriro rya FCM rwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ryatangaje ko muri iki cyumweru dusoza abandi bakomando hafi 10,000
bashoje imyitozo ikaze bamazemo amezi biyongera ku bandi basaga 7,000 batorejwe mu kigo cya Rumangabo bamuritswe mu kwezi gushize. Umuvugizi wa FCM Ventura Lawrence Kanyuka binje ku rubuga rwa X mu kiraro ku cyumweru yavuze ko umuhango wo gusoza amasomo ku bakomando bashya barenga 1950 wabereye ku wa gatatu itariki ya 2 Ukwakira icanze muri Kivu Amajyaruguru. Abasirikare bigishijwe kurasa, tekinike zo kurwana n'umwanzi mwegeranye, imikino njyarugamba n'akarasisi kari ku murongo katarimo akajagari. Uyu muhango wabereye icanze kimwe n'wabereye Rumangabo wewe n'umugaba mukuru w'ingabo za ARC General Sultani Makenga wongeye kubasaba kurangwa discipline n'ubutwari bagaharanira kubohora Kongo n'abanyekongo bose. Mu ijambo ry'ati igihugu cyacu cyasenywe igihe kinini na guverinoma ya Kinshasa na Tshisekedi, ubutegetsi busenya igihugu busahura bwica abasivili ko bushaka bitewe n'ubwoko n'amasura yabo, bukagira abanyekongo impunzi, bukagira igihugu cyacu umutungo bwite. Niyo mpamvu M Ventura ARC yahagurutse kugira ngo ihagarike imikorere mibi kandi izane impinduka mu gihugu cyacu. Arabaza ati muriteguye? Byongeye kuragaza ko intego za M Ventura ari ugukora ubutegetsi bwa Kinshasa, aho yagize ati bagenzi banyu bamaze korezwa mu bindi bice barimo gukora akazi keza cyane, namwe muzoherezwe kubafasha no gufatanya kugira ngo dukore ubutegetsi bubi murankuri. Yakomeje agira ati igihugu cyacu gikeneye kubohorwa, abanyekongo bose uko bangana bakeneye kubohorwa, kandi niko kazi kacu nk'utwe M Ventura nk'igisirikare cya ARC niko kazi kacu tugomba gukora kugira ngo cyongere kubona icyubahiro, twongere kubaka igihugu cyacu kandi abaturage bacu babeho mu cyubahiro bafite igisirikare gikomeye cya kinyamwuga kandi cyegereye abaturage. Umugaba mukuru wa ARC yakomeje asaba izi ngabo kwirinda ruswa, ivangura, ibiyobyabwenge no gufata ku ngufu ko ibyo bikorwa bitazigera byihanganirwa. Yagaragaje ko hakenewe ingabo zifite inyabupfura kandi zegereye abaturage. Ibije bimwe ko tariki 14 Nzeri y'umwaka FCM Ventura yari yerekanye abakomando bashya 2037 muhango bere mu kigo cy'imyitozo cya Rumangabo. Aba bari bagizwe n'abahoze ari abasirikare ba FARDC binje mu gisirikare cy'impinduramatwara cya Kongo ARC mu gihe cyo kubohora imijyi ya Goma na Bukavu, ndetse n'abarwanyi bahoze ari Mayimayi Wazalendo n'abasirikare bashya. Naho mu Burundi abagize imiryango y'irwa mu ijana y'abahinzi b'Abarundi yabaga muri komine Cibitoke mu Burundi birukanwe mu byabo baranasenyurwa bashinjwa ko bafitanye umubano n'umutwe wa M Ventura urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru ava ko bari abantu batangiye gusenyurwa mu mpera z'ukwezi gushize kwa Nzeri bikozwe n'imbonerakure. SOS Media Burundi ivuga ko imiryango yasenywe yiganjemo irituye mu duce twa Bucimbiri, Kabona ndetse na Mbanza two muri zone ya Rugombo komine Cibitoke. Umwe mu baturage basenywe yabwiye kiriya kinyamakuru ko amazu yabo yari batse hafi y'aho bahinga, imbonerakure zayasenye zibabwira ko bayubatse babitegetswe n'umutwe wa M Ventura. Yavuze ko akazi kabo ka buri munsi kabatunze ari ubuhinzi, ibyatumye bakayegereye amasambu yabo mu rwego rwo kugira ngo biyahinzemo bitibwa. Ati byadutangaje kuba turi kuzira amasambu twasigiwe n'abasokuruza, bizi ko turi abahinzi kandi ko ibwo budutunze ariko turabizize. Uno muturage babwiraga SOS Media amakuru ava ko abenshi muri abo bahinzi bafashwe bakanafungwa bashinjwa guha ibyo kurya abarwanyi ba M Ventura, ndetse ngo hari na bamwe mu bacuruzi bafashwe bamukana ibicuruzo byabo muri Kongo Kinshasa bashinjwa ko babishyiriye uriya mutwe. Bivuga ko icyemezo cyo gusenyera abaturage cyafashwe nyuma y'inama yahuje umuyobozi wa komine Cibitoke n'inzego zirimo polisi ndetse n'igisirikare. Umuyobozi w'iyi komine Eroge Naje Neza asobanura ko kiriya cyemezo cyafashwe kubera ko mu ntara y'Kivu Amajyepfo hasigaye hava abantu bitwaje intwaro bagahungabanya umutekano w'abaturage. Kuri ubu ya miryango usibye gusenyerwa namba ubutaka bungana n'hitari 80, ndetse abagize banagaragaza impungenge z'uko bashobora kubwamburwa burundu kandi ari ubwo ibisekuru byabo. Ntarava mu Burundi abakozi babiri b'ikigo cy'igihugu gishinzwe amaposita mu Burundi bahataye muri yombi bafungirirwa Imuramvya mu ntara y'Igitega rwagati mu gihe wa gatatu yahunze, barashinjwa kunyereza hafi miliyoni 500 z'amafaranga akoreshwa mu Burundi. Nk'uko ubuhamya buturuka aho ngaho bivuga Fulgence Manirambona, umuyobozi w'ishami ry'iposita Imuramvya yatawe muri yombi ku itariki 26 Nzeri mbere yo kugera kuri sitasiyo ya polisi mu ntara. Nyuma y'iminsi 3 Mirenda Yikeza, umucungamutungo w'ishami ry'Ishombo, nawe yarafashwe afungirwa ahantu hamwe n'uwa mbere. Muri yo dosiye kandi Ansire Muhuragiza, umukozi w'iposita Imuramvya, we yarahunze n'ubuyobora irengero nk'uko inkuru y'ikinyamakuru SOS Media bivuga. Abakozi batatu barashinjwa kunyereza amafaranga agenewe kugura ifumbire mvaruganda hamwe n'amafaranga yatanzwe n'abahinzi mu gihembwe cya mbere cy'ihinga. Bivuga ko ifatwa ryabo ryahungabanyije cyane imikorere y'inzego z'icyo kigo. Ishombo na Muramvya cyane bigira ingaruka ku itangwa ry'imishahara y'abakozi ba leta no gukwirakwiza imbuto z'indobanure z'ibigori. Umuyobozi wa komine Muramvya Eric Nkurunziza yatangaje ko ibintu byasubiye mu buryo nyuma yo kuriza abakozi bazibikiwe baturutse Bujumbura na Gitega mu mirwa mikuru y'igihugu. Nsubiye gato muri Kongo Kinshasa, ariko umuhungu wa President Félix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Kongo Kinshasa, Anthony Tshisekedi, biravuga ko yashwaniye muri kamwe mu tubyiniro mu mujyi wa Kinshasa akarasa abantu. Amakuru ava ko byabaye mu kirere rwo kuwa gatandatu ku itariki enye Ukwakira mu kabyiniro kitwa Nuovo kari muri komine Gombe Kinshasa. Amashusho akwirakwijwe ku mbuga agaragaramo bivuga ko bari muri ako kabyiniro bari kurwana bashaka gusohokamo, gusa bivuga ko barashwe bagakomereka. Amakuru ava ko mbere ko Anthony Tshisekedi atangira kurasa umuhisi n'umugenzi yari yabanje gushwana n'uwitwa Jesse Bukasa. Umunyamakuru w'umunyekongo Rodrigue Katsuva abicishije ku rwego rwa X yagaragaje ko Anthony yakunze guhagarara mu tubyiniro two mu mujyi ikomeye hirya no hino ku isi, atari ubwa mbere ashwana n'abantu. Ivuze ko ubwo yiboneye uyu musore ashwana mu tubyiniro inshuro ebyiri zose. Hakurya muri Kenya, abanyakenya 7 batsinze urubanza rukomeye mu rukiko rwo mu Bwongereza, aho byemeje ko babyarwa n'abagabo b'Abongereza bari bashinzwe ibikorwa bya gisirikare muri Kenya.
Aba baturage babashije kumenya base banyabifashije ububiko rusange bwa DNA cyangwa se DNA databases, aho byagaragaje ko batandatu muri bo babyarwa n'abasirikare ba British Army Training Unit Kenya, mu gihe umwe yari umukozi sosiyete y'Abongereza yakoreraga muri Kenya. Ni ubwa mbere urukiko rwo mu Bwongereza rufashe umwanzuro ushingiye ku bimenyetso bya ADN byabonetse muri ubu buryo, bikaba bifunguye inzira nshya ku itsinda ry'abana kugira ngo basabe ubwenegihugu bw'Ubwongereza. Abana bavutse mu myaka za 90 bakurira mu buzima bugoranye no kubura icyizere muri sosiyete bitewe no kuba ari abana b'abirabura n'abazungu icyarimwe. Amadosiye y'urukiko agaragaza ko benshi muri bo bavutse hafi y'igihe abasirikare b'Abongereza barangizaga amasezerano yabo y'amezi 9 muri Kenya, bikomeza gushimangira ibimenyetso byabo. Ababyeyi b'abana bavuze ko bari mu rukundo n'abo basirikare, bityo bitari ibibazo by'ihohoterwa. Uyu mwanzuro wafashwe n'urukiko rw'Irondere ushyirwa mu mateka nk'intambwe ikomeye mu kurengera uburenganzira bw'abavutse mu bihe by'imirwano cyangwa se ubufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu. Muri Tanzania ho nyuma y'amashusho y'umusirikare mu ngabo za Tanzania Captain Charles Tesha agiye hagaragara kuwa gatandatu asaba igisirikare cya Tanzania gufata ubutegetsi kuko ari cyo abaturage bizeye. Abantu bo batangiye kuvuga ko ari video yakozwe na AI, ariko umuvugizi w'igisirikare cya Tanzania agize icyo avuga ko ari mashusho yemera ko ari uyu musirikare cyangwa se yagihozemo, avuga ko arimo bari gukoreshwa bashorwa mu bibazo bya politiki. Uyu musirikare muri ayo mashusho yavuze ko yandikiye abamukuriye bagaragariza ibintu bitamushimisha mu gihugu, avuga ko igisirikare cya Tanzania kigomba gufata igihugu ko yemeza ko ari cyo abanyatanzania bizera gusa. Yagaragaje kandi ko amatora ateganyijwe agomba guhagarikwa kuko ngo aba mu buriganya n'andi mahano menshi. Yavuze icyo yise deep state cyangwa se leta ikorera mu yindi, avuga ko ari igenzura kandi igakoresha ishyaka Chama cha Mapinduzi. Yavuze ko ari abantu 5 bagomba gutabwa muri yombi bakajyanwa muri gereza bayobowe na Jakaya Kikwete wahoze ari perezida wa Tanzania, ndetse yongeraho ko bagomba gukorwaho iperereza ku rupfu rwa perezida John Pombe Magufuli wapfuye muri COVID muri 2021. Muri ayo mashusho umuvugizi w'igisirikare cya Tanzania Colonel Bernard Masara Murunga ati igisirikare cya Tanzania kiramenyesha abaturage ba Tanzania ko hagaragara abantu bamwe bakoresha imwe nkoranyambaga bagashyiraho ibintu bishishikariza ingabo kwivanga ibibazo bya politike. Byongeye kandi bimwe muri bivugwa n'abantu bari mu bijyanye n'igisirikare bimenyekanisha nk'ingabo bakuye mu gisirikare kubera imyitwarire mibi ndetse no kwishora mu bikorwa bya politike n'ubuhirimbanyi. Muri urwo rwego rero igisirikare cya Tanzania gishaka kumenyesha abanyatanzania bose ko gikomeje inshingano zacyo ziteganywa n'itegeko nshinga mu bunyangamugayo, ubudahemuka n'ubutwari dukurikije indahiro turahira, niko yavuze. Aya mashusho amaze kujya hanze abantu bo bamushimiye kandi bagaragaza ko bishimiye ubutumwa bwe. Bavuze ko bamuri inyuma kandi bashyigikiye ibyo yakoze, nubwo benshi bemeza ko ibyo yatangaje bitazamugwa neza kuko ashobora gufatwa agashinjwa icyaha cyo kugambanira igihugu gihanishwa igihano cy'urupfu mu bihugu byinshi. Ayavugwa muri kano karere aka kanya nsoreze muri Uganda, aho ingabo za Uganda zikorera mu butumwa bw'inzibacyuho bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Somalia AUSOM, ziri kumwe n'ingabo z'igihugu cya Somalia zinjiye mu ndiri ya Al-Shabaab mu mujyi wa Aduhegere muri Rwashabere mu rwego rw'igitero gishya gihuriyeho cyiswe Operation Silent Storm. Kuwa gatandatu nyuma ya saa sita Minisiteri y'Ingabo ya Somalia yemeje ko izo ngabo zombi zinjiye muri Aduhegere mu rwego rw'ibikorwa bya gisirikare bihuriyeho byo kubohora ibice abarwanyi ba Al-Shabaab bakomeje kwihishamo. Minisiteri yavuze ko iki gikorwa gikomeje kandi ko amakuru arambuye azashyirwa ahagaragara igihe umujyi uzaba umaze kubohorwa wose, nk'uko iyi nkuru ya Chimp Report bivuga. Abayobozi mu mutwe w'ingabo za Uganda bavuze ko igitero kigamije gusenya ibirindiro bya nyuma bisigaye bitegurirwamo ibitero mu kibaya cy'uruzi rwa Shabere. Umuyobozi w'ingabo za Uganda UPDF ati turimo gukorana bya hafi na bagenzi bacu muri Somalia kugira ngo dukure Al-Shabaab ahantu hose hasigare hatekanye. Yongeye ko abarwanyi bari batangiye gusubira mu midugudu itatanye mu majyepfo y'uruzi. Uganda ikomeje kugira ingabo nyinshi mu butumwa bwa AUSOM n'abasirikare boherejwe cyane mu murenge wa mbere gukorera mu Mogadishu no mu bice bya Rwashabere. Kuva yoherezwa muri Somalia bwa mbere muri 2007 UPDF yagize uruhare rukomeye mu kubohora ibice hafi ya byose by'imijyi irimo Mogadishu, Afgo, Malika na Janare. Ifasha mu kugarura ubuyobozi bw'abasivili no gufungura inzira zikomeye z'ubucuruzi. Reka nsoza mubwira ko Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko abantu 5 bapfuye naho abandi barirwa mu 10,000 basigara nta muriro w'amashanyarazi bafite muri Ukraine nyuma y'ibitero bikomeye bya misile n'indege nto z'intambara zitajya mu pilote cyangwa se drones Urusiya bwayigabye mu ijoro ryakeye. Minisiteri y'Ingabo ya Polonye umuturanyi wa Ukraine yemeje ko yahise ihagurutsa indege zayo z'intambara mu rwego rwo kurinda umutekano w'ikirere cyayo. Indege z'intambara zo mu muryango wo gutabara no Burayi na Amerika OTAN na Polonye irimo nazo zagabwe muri icyo kirere.